Namarkan ni don ketuga in continuation dari ketuga joint inspection bangalek inspect background ba juga mulai berkonversasi dengan local MBC kali potrek ngilai ketuga por bangila don ketuga kut ba hak don isu ketuga ni minuan dak official meeting tentang ngila kot ada yang kedua ulang barna kali depanan mau lagi sing samna juga mana kalau pergi dewe Nakat tergilum lokal meli baru lokal MDC. Tak kajing keren kan ni kaju hina marah. Kirang bak guru beli rupiah don kajing. Sungo kia yang ada di Morton tinggal ikan lai fujing mudi. Tinggal awan dak kaju kajing mud bah. Lakat balak ro ngin penklohi ban yo ya kan yulan film tak kajing bahajung ni. Kamtam ni pagi mulai jung. Kata ada condition tu. Kalau kum ni ngilak form komiti tani join committee from my officer with the sengayu they will do the needful. Any time frame ban pendap nak ini kakam At the earliest. Kan kita kaki bon masih kan tu kanyo tri balaka. Tengim lah benong ma kenekongi anda lah dep ke public hearing tengah lah benong ti kebait kani hanta you'll get the clear figure. Decided. We are in process of identifying new land. Boleh benar agregat pengilai mentajing bah. Menurut why you expect negative? Not due to we have to do that. Not due we have to. If no public hearing, nothing can be done. Kan dah beli, fikir orang tak jadi belum. Dah fikir persya. Kita nak jong responsibility, fikir kon jong isnom kiwan grief ke grievances ni. Dah fikir persya. Ada beli kum kino yang lama kesini untuk hak orang yang sama minister. Dah kiwan orang boleh kita fikir tu. Tapi kata ngilai ikan ni mentan hal kalau bendon sisa kata Jing semak kedeman mak kalau long tidak ada overload. Jadi nak kata kadang ni kenduk kak sikak. Unu banyok kalau ini lan filik menjak lebih berokok. Committee will update it every now and then. That is the step. Committee has been formed. All these minor issue, let the committees look at it. Is the right person both from the official level and from the national level. That is the right forum. Kamu kat sebalik buat kakak kasih pan. Yo ikakan mempersiap diberi. I will prove it I can donate. I mean to do so, but I can assure you, but I will prove it I can donate.